आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरुइबा पाव Environment and Climate Change की डायरेक्टर टी ब्रजकुमार हाइरी मथंग सहीदा वाइथौ फुमनोंपात की महौसादगी लेजरकलब सक्तम मियामदा उहनबा ngamlagani डेंगी लाइना असि मियामना मिपाइनिङाइ ओइदे अदुबु मियाम पुन्ना सेक्शनबगी तंगाइ फदबा लै हाइना रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नेप्रम संजीवना हाइरी जम्मू कश्मीर दा नेशनल कॉन्फ्रेंस दोल गी लुचिंगबा उमर अब्दुल्ला ngasi मुख्यमंत्री ओइना वासक लौख्रे अमसुंग मपान थौर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान की इस्लामाबाद ता ngasi पांगथोकदबा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कुलुमदोइ सुबा मिफमदा सरुक यागनी Environment, Forest and Climate Change मंत्रालयना नेशनल प्लान फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम की मखादा पाइखटपा वाइथौ फुमनोंपात कनबगी थबक खुमांगयांगना संगसिनबा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हन्ना यंगसिनख्रे सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोलमदा मुख्यमंत्री हाई पाट असिगी अकोइबदा उपाम्बी लाख अमा लिसिंग 13 रोम थाख्रे सेक दाम 15 साख्रे सिल ट्रैप यावबा पुखी अहुम बायो कंपोस्ट अमदी वर्मी कंपोस्ट की पिट सिंग थंबता नतना लौमी सिंग दा ट्रेनिंग पीबा यावना तोंगान तोंगान बा मखल की थबक थौरम सिंग माइ पाकना संगसिली हिरम असिगा मरी लेनना राज्य सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमारना आकाशवाणी इम्फाल की इपाव कांगबुदा हाई मणिपुर की ओइना महौसादगी लेजरमलबा पासिंग मांगसिलपसिदगी कननबगीदमक लौखलकपा खोंथांगी मनुंग चन्ना वाइथौ फुमनोंपात असि कनबगी थबक सथरकपनी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन अमदी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मंत्री थोंगाम विश्वजित की लिसिंग मखादा पाट असिबु मियामदा अमुक हन्ना उबा फंगहनबगीदमक पाइखलकपा खोंथांग हौजिक चादा 50 रोम लोइसिलकले मथंग सहीददी मियामदा सिनबा ngamlagani mahangna hai कोन सेम साबा होगलकपा मसी मोना रिस्टोर तंबो होनरपगी मैनेजमेंट एक्टिविटीज वन फील्ड लखन होजरपची होकिबा 2023 अक्टोबर थादे कोइन होजरागा ngasi boxing jerapani lerna to component mayam so koi progress around 45 to 50% gumba de koi hojiba complete loire nai thamjagi aduga ecotourism ge prospect koi handaki live season october 9 december se da koi floating boat ama koi thamjara kan madra capital ga hanga mayam gi oiba aduma yam recreation point ama koi create tongna ba yakan na koi ponajari december gumba da koi madu thabu no utungangune habi thajaba thamjari eta Wetland kamdong kangada amadi wetland sinsiga kamdong hinganiga habi wakhalonda kon mokhada capacity building periga training periga mokhu climate resilient agriculture amadi climate resilient farming gi oiba dugumba wakhalonda pusalana ba yakanna akoi honjari मणिपुर दा डेंगी की केस लेपलेतन हेंगलकली हौजिक फावबदा राज्य सिदा डेंगी की केस पुन्ना लिसिंग अमा चमरी 58 यौरे इम्फाल वेस्ट दगी अहुम बिष्णुपुर जिला दगी अमा पुन्ना मियोय मरी लेखिद्रे इम्फाल वेस्ट जिला दा डेंगी की केस लिसिंग अमा सुपना कुनिथोय इम्फाल ईस्ट जिला दा चहुम अनि बिष्णुपुर दा 93 थौबाल दा 94 चांदेल दा मरी कक्सिंग दा 13 कांगपोकपी दा 3 नोने दा अहुम सेनापति दा अहुम उखरुल दा अहुम तमेंगलोंग दा अनि अमसुंग कामजोंग दा केस अमा लैरी डेंगी केस मसिंग हेंगलकपगा मरी लेनना रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नेप्रम संजीव आकाशवाणी इम्फाल की पौकांगबुदाई डेंगी हाइबा लैना असि मणिपुर दा हंदकी असिन अहान बनते मियामना का हेना मिपाइनिङाइ ओइदे मांगना हाय डेंगी है बलाइना सी मणिपुर दा नोमदा रिम्स मनुंग दा हंदकी थाखाई सिदा चहुम पॉजिटिव ओइरसु चार्ज तौग्रबा मिंचल मगदी कुंसानि फुखतने चहुम जिरा लोइनम मिंचन बदरका लेते ओनली 10% खतगुंबदी दरकार लेबे हाइदसी जी हाइसम हाइजमु अद मयाम याम पाखति गनो डेंगी चुम सुमना बदा ब्लड काउंट कैसु तौग्रबा याम काहेना सीरियस ओइद्रगदी इम दसुम येबे याई सीरियस ओइरा अबा ब्लीडिंग तौबा लाइहो कंट्रोल तौबा ngamdaba सोक सेटपा अदुम मकांददी हॉस्पिटल येंग बदरका ले हाइबसे हाइजनि हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर ओ सनाहनबी देवी ने थोप चेरोल मधाई डेंगी लाइना की मतंगदा अमदी मणिपुर की डेंगी केस क्या लैरिबगी हाइबसी डायरेक्टोरेट के ऑफिशियल वेबसाइट https:/manipurhealthdirectorate.mn.gov.in/ तगी खंगबा यागनी मणिपुर दा तमना तमना तंगदु लेताबगी फिबमदा लाकपा ngamlakle security force na irang thoktanabagidama akanba mongda ngakselgi thabak paikhatli राज्य सिगी ओइना हौजिक चेक पॉइंट 13 हांगदोक्तुना चरोक सिंग चेक तौबगी थबक चथरी मसिदा सुनतना सिंग ताइनबा मफम सिंग दा सिक्योरिटी की कांगबुना थी बहुमबगी थबक सुलेप्तना चथरी
ngarang sathakhiba operation da Thawbal jila dagi yamlaba kusu khulai kya phagatpa ngamkhi khulai sing adugi manungda magazine yawba 7.62 mm AK rifle ama magazine yawba 7.62 SLR rifle ama magazine yawba 9 mm SMG rifle ama magazine yawba 9 mm pistol ama kapa yariba maru yankhaini pan yawri hayeng pangthokadoriba mera hausongbagi thoromda saruk yaranaba tongan ba phurukki myoising ngasi Imphal gi sana konungda thunglaragani makoibu Rajya Sabha gi MP Ningthau Leisemba sana jawbana taramna okani mapungoiba thorom sana konung amadi kanglada pangthokani Directorate of Information and Public Relations Rajastri Bhagachandra Cultural Foundation Manipur amadi Manipuri Sahitya Parishad Tripura na puna sinduna tha asigi kunda DIPR gi auditorium da pangthokadoriba Tripura gi lamyanba Kamaljit Singh gi chama suba mapokumon thoramda Tripura dagi miyoi sing saruk yagani tabiriba pawase kasbani Imphal dagini Jammu Kashmir da National Conference dol gi lusingba Omar Abdullabu Uparajyapal Manoj Sinha na Arun Bangakpam sung thabuk paibagi wasak lawkhre wasak lawbagi thorom Srinagar da leiba Ser-e-Kashmir International Center SKICC da pangthokhi National Conference dol na Omar Abdullabu yenaba leitana dol adugi lusingba khankhrabani Seat Maripur tara leiba Jammu Kashmir da handak pangthokhiba mikhal aduda National Conference na Seat Nifuni-thoi mahaki mapang Congress na taruk phangkhibani aduga BJP na seat 18 phangkhibani wasak lawbagi thorom aduda Congress lusingba Malik Arjun Kharge Lok Sabha gi birodhi lusingba Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Bhadra loinana India Bloc ki atay makok thongba lusingba kya su saruk yakhi Election Commission na Maharashtra amasung Jharkhand Vidhan Sabha mikhal gi matam ngarang lauthokre seat 295 leiba Maharashtra Vidhan Sabha gi mikhal tangkak amakhaktangda mathang thagi kunda pangthokani aduga seat 34 leiba Jharkhand Vidhan Sabha mikhal na tangkak ani thokna mathang thagi 19 amasung kunda pangthokani Rajya 15 gi Vidhan Sabha Nifunipan gi maraki mikhal amasung Lok Sabha seat ani gi mikhal mathang thagi 19 amasung kunda pangthokani mathang thagi kulhumdoi da vote masing thigani Sel-thum Mantri Nirmala Sitaraman Mexico amadi America gi khongsat ki damang asi Bharat hadoklagani maki khongsat manungda Mexico gi Silicon Valley da pangthokadaba Tech Leaders Round Table da Srimati Sitaraman sabapati oigani Mantri na leba adugi Sel-thum amadi Public Credit Mantri ga su unaduna leba ani gi Sel-thum gi mari hena sesel handuna tengbang pinabagi matangda su khanagani tungda Srimati Sitaraman na leba adugi sangsat ki sadasya singga su unagani Mantri na leba asida tha asigi kun phawba numit marini leigani aduga tha asigi kun tharuk phawba na America da tongan ba tharum kya da saruk yagani Mapan Thorom Mantri Dr. S. Jaishankar Pakistan gi Islamabad ta ngasi pangthokadaba Shanghai Cooperation Organization SCO gi kulumdoi suba mifam da saruk yagani numit nini gi khongsata Dr. Jaishankar ngarang Islamabad ta thungkhibani SCO gi mifam asi Pakistan yumbu oiduna pangthokpa mifam ne amasung asida Dr. Jaishankar na Bharat ki mahut silli panba yai handaki khongsat asina Bharat ki Mapan Thorom Mantri amana yumthangnariba leibak Pakistan da satpa awang bathaki khongsat asi sahi 8 gi matungda ahanbani Rashtrapati Draupadi Murmu gi Algeria gi numit humni khongsat loiraduna ngasi Mauritania da satkani mahakna Algeria da leiningai da leba adugi Pradhan Mantri yauna tongan ba miyoi singaunaduna leba ani gi mari hena phagadhanabagi matangda nakal ani gi oiba wari sanakhi Akashbani Paumina hai Rashtrapati na mahaka phammanaba Mauritania gi Rashtrapati Muhammad Ould Ghazawani ga leba ani gi mari hena sesinhanabagi matangda wari sanagani tungda Rashtrapati hayang Malawi da thungani khongsat asi Bharat amasung Africa lebak singi marakta afaba mari thamnabagi pandamda satpani aroibada maroiba paw amuhana Environment and Climate Change ki Director T. Brajakumar na hairi mathang sahida waithau phumnom pat ki mahusadagi lejarlaba saktam miyamda uhanba ngamlagani Dengue laina asi miyamna mipainingai oide adubu miyam puna cheksinbagi tangai fadaba lei haina RIMS ki Medical Superintendent Dr. Nepram Sanjeev na hairi Jammu Kashmir da National Conference ki dol gi lusingba Omar Abdullah ngasi Mukhyamantri oina wasak lawkhre amasung Mapan Thorom Mantri Dr. S. Jaishankar Pakistan gi Islamabad ta ngasi pangthokadaba Shanghai Cooperation Organization gi
कुलुमदोई सुबा मिफमदा सरुक यागनी पाउ लोइजरे।